Biyag ti tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagon daway sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ay! Talagamet na? Nabanita ni Lando baknang dayjay. Maraming datong. Iti dayto a kinapintas ko. Namnamaam ka di nga gusto akin ko na. Sayang, napaluspusam. Ay na, Sonya. Si kantag paaram kan ko na no kayat mo. Ay, si kangarot ti kayat na. Apay kayat na ti baklush? Amom, kwarta lang ti kayat ko kan ko na. Numanubyom ni Lando, agbalbaliw ka kuman. Ni, tanya ko matibaliwak. Dahil takin ati dugti imam, Anya? Amo mi asi ka tinagal-ala ka dagiti gamit mi napukaw. Cellphone kan agraman kwartami. Ket dagiti cellphone amang ano lakom. Iso nakagatang ka iti baro cellphone mo. Ay na, Sonya. Di ka man nagpabasol no di mo nakita. Ay, di kaglibak. Angam gapot agkakaduan tayo. Kan di mi kayat ti apa, binaybayan mi. Hoy, Gina. Di mo sayangan ti panagayat ni Lando ken ka. Sung batak ni Lando, gapulangi ti kwarta. No makaalak to ken kuan iti adu a kwarta. Panawak tumit laeng. Agyaman na, Gina. Sinong batang ti panagayat ko kan ka? Wan, Lando. Sinong batak ti panagayat mo? Ngamin, agayatak matkan ka. Agyaman na ka. Sikatin na magpitik iti puso iti kastoy. Nakaragragsakak. No kasta, datan? Anya datan. Agayan ayatan Ay kat una. Sinong bata nakaruden. Di agayan ayatan. Nasaysaya atin tay nalawag. Ngamin, amok mata playboy ka. Sanitan. Ngamin talaga si kaitan ti ayatek. Kat si dadaan akong nagbaliw. Iso apumanaw kan dito beer house. Sumurot ka ng jibalay mi. Kat ijay kan ngagnaed. Saan kumapay nga ita, Lando? Nakababain mo't nagya nakadagos sa ni jibalayo. Idinto ta italaang asinong batan ka. Sige, kalpasan ti dua alawas. Yawit ka ni jibalay. Yamam mo ka kada mamakan papa. Sige nga, Roden. Painuman na kami kadagiti kakadwak duty beer house. Sana bale. Ado mati kwartam. Sana pare ko deta. Ken rambakan tamatan. Ti panang sungbat mo kanya. Wow! Nagpintas gayam ti balayo, Lando. Nagdakkel. Gan talaga abalay ti baknang. Wena, tabak nang kami ngamin. Isasaan ako na mas daaw kanayon ka amang ilibre kada kami. Kasta talaga. Ngamita, di kan agilibre kada kwada Imbes nga agpaay kada kwada ti kwartam, ipaay mo lang ang kanyak. Sige, no kasta ti kunam, Gina. Lando, I love you. I love you, Gina. Umi ka. Ipasyar kay ti aglawlaw ti balay mi. Sige, kaya't kumata makita ti aglawlaw ti balayo. Wow! Adapay gayam hardin nyo. Nagpipinta sa sabong tinakamula dito Gaputan na asam ni mamang agmulay ti sabong. Ila ko namutan kadagiti mayat nga aggatang. Ay na? Nagmayatan? Sigurado nga ikan na ka ni mama iti masetas. Talaga? Nagsayatan no kasta. Ang Lando, sigurado ka kadi magustuhan dagiti dadakkel mo. Ngamin may saak lang nga waitress ija ayuyang niyo apag-iinuman. Awan parikot iti dayta. Karonan na, napintas ka. Iso ang magustuhan na kalakid din ni mama. Agyaman akno kasta. Adulakit diti matakaw ko dito'y abalay. Ala, umikan. Uwanaw tan dito, Hardin.
Intan ni kusina, ta sigurado. Nangisaganan ni mama iti makan. Awan ngamin te katulong mi. Kasta gayam. Ngam, apay? Agtatakaw ngamin te na odi katulong mi. Day tati rason, asaan na kayat ni mama ti mangala iti katulong. Oh, I see. Intan ni kusina. Agmerienda tapay. Sige lang, iha. Di kag babain. Ag merienda kalata. Agyaman nak, madam. Mama, agyanan dito ni Gina. Ah, Kaayan ayat ko ni Gina. Iso akayat kong agyanan dito balay. sige, baka mo kay iho. Nangag mo Gina? Agyan ka nito balay. Pakaidayawak launa hilando. No kasta, may saka a waitress. Wen, madam? Amom, Gina, sana ngagpilpili iti para itanak ko. Basta tinapatag, nasaya at ti ugali ti kayan ayat na. Wano maasawa na, day tati kapatgan kanyak. Madam? Ag ginawatan ta, basta lakit din nasaya at ti ugalim, Gina. Baknang gayam at talaga dalando. Nasaya at day ti agundaway. Alaag ti panagtalag da kanyak. Katakawak ida. Ti ama ni Lando. Naimbag nga oras yu, sir. Saan ka kadya madismaya? Ama ikalimakan a babae ngayon sangpot ni Lando dito'y balay mi. Saan, sir? Ay ayatat ngamin ni Lando. Amum ka di a playboy ni Lando. Amok, sir. Ngam mamati ak ngagbalbalyo ni Lando. Tasyak ti kaayan ayat na ita. Okay, sapay lang ko matakasta. Agyaman nak, sir, ha? Ta intulok yu nga agnaidak dito'y balayo. Sanda ko na sermonan, papa. Bayan yun nga agnaid dito ni Gina. Iso nga mintin nakariknak iti puno nga ayat. Sigurado ka di dahit. Amin na nobyak, in break kon. Gaputa talaga ni Gina tinakariknak iti puno nga ayat. Iso nga agbalbaliw akon, papa. Urno sa tibiyag ko. Okay, nasaya at met. Naamiris ko metlang anasaysayat no agbalbaliw akon. Tapara metlang iti pagsayata. Ikan kay ti alahas, Gina. Adoy. Ha? Wow! Quintas, madam? Wen, amin ang nagbalin na kaayan ayat ni Lando. Inikak iti alahas. Iso nga ikan kamat. Ha? Nanginalakit di dayto, madam. Una, nangina ngam okay laan. No kasta, ay na, agyaman ako nay, madam. Sagot ko kan kadayta. Kat makamu kalatan o ilakom, wano, aramata. Wen Lando, inikanak ni mamam iti kwentas. Napan ko inlako kat nanginagayam. Isong anda kwarta kita. Inlakom? Wen, takunamod ni mamam, ada kanyak no ilakok wano sarak. Iso nga inlakok latan. Ngamin, ang mga numapukaw ko kat sayang laang. Sikati maka mo. Nagsaya at gayam ni mamam. Nasaya da talaga. Awan makunak kadakwana. Katita, nakasapol akon iti panggidak. Iso amang rugi akon nga trabaho. Ha? Anya trabaho? Inawat nak ni uncle ko iti kumpanya nga imatmatunan na. Kaya sika, dito'y kabalay Sikat ti mga sikaso ka dagiti masapsapol ko. Wana, pagserbihan ka, Lando. Rimwar ni Madam Maria. Nakitak nga diing kabil ng alahas iti drawer ti lamisaan iti salas.
Gundaway ko da ito yan. Takawag dagiti mabalin ko at takawan. Kalpasan na, pumanaw akon. Nayunak dagiti imuna at tinakaw ko. Ha? Wow! At dapay kayam kwarta dito drawer. Nagswerte akon. Kita akman ti kwarta. Ha? Pasi ka sagsangaribo? Kat nagado. Ala ka amin dito a kwarta. Agraman alahas. Mapanakon. Ay, makamuditan. Total, saan ko mata talaga ngay ayatan ni Lando? Kwarta lang ti kayat ko kankwana. Inakon, rumwara kon diti balayda. Kat saan ako nga agpakpakita kadakwada. Wan iho, tinakaw ni Gina ti kwarta iti drawer diti salas. Kastamot tantiin kabil ko dito nga alahas. Sigurado kayo nga iso tinangala, mama? Imposible. Diyak mamati. At daitan ije police station. Impatiliw kon kaniro di akasinsin mo. Ha? Mapantay ije police station, iho. Agkita ta ijay. Bye! Anya da ito ngayon naramid mo, Gina? Kwa, Lando. Anya, matal ka sinsin. Girlfriend ka, nga magtatakaw pa'y. Rudy, Nagdakalakan tinanti tinakaw na. Kaya nadapay alahas ni Auntie Maria. Agasam nga data. Ibabayin na ka lang dati ang babae. Lando, pagkawanan ako Sana na maulit pa'y daychay. Sa bali ti atap ko kan ni Gina ididamo na pa'y laeng ti simrek di ti balay iho. Ngamjak na imbagbagakan ka. Dadyak kaya't aguraan na. Tamang ano ko na amtumanan na makibibiyang akiti love life mo. anya ti atap mo ka ni Gina, mama? Asaan na mapagdalkan? Iti sa balya sarita, agtatakaw. Anya? Tinisting ko lang ni Gina no talaga mapagdalkan. Kat husto ti atap ko. Saan gaya mapagdalkan? Mama. Nang ikabila kiti kwarta, kanalahas iti drawer iti salas. Katamok nga dalang iti asidag ko ni Gina, tamok kapalpaliwan na. Nagpakadaa, kat kampay ini, napanak kita yan ti amiga. Hangam di na lamong adak lagayam itirwar, ngagpalpaliw. Idi nakita ka rimwar iti gay. Kat nakita nga dabag ngawit na, sa agdardara sa pimanaw, masiguradok nga day naramid naman day. Inawaga kadagos ni Rudy akasinsin mo. Isa day chay. Naduktala na talagang agtatakaw. Kansan laday ta, malaksin iti alahas kan kwarta nga inala na iti drawer ti lamisaan. At dapay gayam daduma at tinakaw na. Ti dwasing ko. Nalabit asimrak iti silid mi kinipapam kat inala na dagijay. Kasta gaya, mama. Inikaklangarodan iti kwentas ngam kasjay pa lang ti naramid na. Sana balin, mama. Tay karkaro na itan ti basol na. Ay, inaramid ko daytoy. Takayat ko ang masigurado no saan ka nga taan nagbidot iti napilim a babae iho. Iso nga ita, sikat ti mangadag. No ituloy mo pa'y laeng ti makiayan-ayat kan kwa na. Tano siyak, jak kayat, at agbalin ang manugang ko katagtatakaw. Ay, nakasaysaya at kami kan ni papam kan kwa na ngam kasjay ti inaramid na. Awan serbi day ja babae Lando. Jak kayat aparakan ka. Kat kayat ko nga ikan iti pagnakman na. Iso anas kan nga ikaro na, tinagbasulan na. Hello? Ito lang ay Maika. Gumapadi mo kadwa ni Gina. Ay naimbag pa ni Gina. Magbibiyag kita na kaslarena. Aday ta ni Gina iti pagbalunan. Gaputa tinakawan na ni mama. Ano? Ay, diyak mo ti aramida kita. Kaya't mo asawan, impakat natin mading aramid na? Anyat kaya't mo asawan. Ay na, talagang agtatakaw da dyan, Gina, Lando. Da kami do ba'y katakawan na?
Kwarta, cellphone, kada dumapay. Anya? Dahil tatipod no. Saan mi nga imbagbagakan ka Tadi mi kaya't agumura ni Gina kada kami. Amo mi ti ugali na. Amang resbakan na kami. Napintas ngagpaiso ngam. Talaga di na may katiramid na adakas. Agtatakaw. Kan ibaga akong daytoy Total kat adamo ti ni Gina di pagbaludan. Anya day ta? Sinong batan nakalaang ni Gina? Gapo iti kwarta. Anya? Walang do Iso abi nagbaga nga oray tinakawan na kami idi. Baliwan na ko man ti ugali na. Angam saan mat adimngeg? O anya ngay? Karsel tinagtungpalan na. Makitam, Lando. Nakasarakan iti babae nga agtatakaw. Jack impagarawakas jay kami Gina papa. Napintas nga pa iso. Iso na inlavakan ko na. Hanggang madimag ganti aramid na. Iso nga ita. Pilya man na yung bag ti babae nga kalaysam, iho. Wan papa. Kastaw na asangit na ngagpakpakawan kanyak. Hangam nas kan lang agnakam. Tanusan ngagnakam ang mga nuulitan nan tumanan. Kat ita, sapay kumatagnakam kan, iho. Saan na basta napintas kat yawid mulatan diti balay? Amom, Lando. Dagiti upata kaya ayat mo katawan makunak kadakwada. Tapulos adida nagtakaw diti balay. Nagagat da tumulong kanya kiti trabaho. Kat numaysa kumatintong palmo kadakwada. Di nasayaat kuma. Katangay ko naman nagbalbaliw kan. Nasayat, tapara matlay ti pagsayatan. Iso nas kinangaro dadak diramday ta, iho. Wan papa. Takderak ti pa nagbalbaliw ko. Rabiin. Kat nakaturugan nagitipada ka preso. Agbabawi akitan itinaramid ko pa nagtakaw. Kunak numalusutak. Ngam karsel mat kayam tinagtinakak. Apay agastoy. Naladawan ti amin. Sakbayan na kami risak. Apay. Sayang ti panagayat ni Lando kanyak. Sayang talaga. Agyaman naktay may kalando. Nakababain tinaramid ko. Pakawanan na ko ma. Ngam ikarik, sana na maulit. Nakasaritak dagiti kakadwa mi di house. Ket aday pudno na kanyak. Saan kaya mapudno nga ay ayatagnak? Iso tim pagatibakla kadwan. Kwarta lagam ti kayat mo kanyak. Ha? Ni, sana po na day talando. Agul-ulbud ni Sonya. Saan lang ni Sonya tinakasaritak? Amin ta. May masati sa uda. Ngagtatakaw ka. Ha? Imayak gaputa kayat ko awaswasan kaya na yata. Lando. Naamiris ko saan kaya masikat imay karikanyak. Pudno na pintas ka. Dahil tati nakainlavakin ka. Ngam saan kaya mga umdas ti kinapintas. Ti importante kat ti ugali. Di nakadimay ka niti sa balyagundaway, Lando. Ikarok ti nagbasulak, kat ikarik nagbalbaliwag. Pagsayatam launay no agbalbaliw ka. Tapara maglakan ka dayta. Ingam no ti panagayat ko kan ka. Sorry. Gaputa nagbaliwan. Lando. Awanan ti mariknak a panagayat kan ka, Gina. Kat maudi da ito yan na panagkita na. San? Kasya na kuma. Di nakibibreak. Awan sa balya makatulong kanya kita no disika. Lando. Pangaasim kuma.
Sakbay amay karsel ka, agpanunot ka pa'y anaimbag, sakbay ngay tuloy mo ti dakes, apanggap mo. Laglagi pa makanayon, at ti dakes nga ramid, dakes met ti ibunga na. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jackie Rose. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.